Jedan veliki pozdrav za sve. Danas imamo jedan sponzorski video. Ako ste mislili da je to ovaj flyby, ne. Danas imamo jednu drugu stvar, a to je ova multifunkcionalna navigacija CarPuride ili CarPuride, kako se već izgovara. Model 602S Pro plus TPMS, što znači da uz ovu navigaciju dolaze i senzori za gume koje također mjere pritisak u gumama. Pa da počnemo sa unboxingom, da vidimo šta nas to sve čeka unutra. Veličina displeja 6,025 inči, vodootporna sa certifikatom IP67, što znači da na kiši apsolutno neće biti problema, a i na prašini. Dakle, ovaj paket teži približno 2 kg, što odmah indicira da bi moglo biti nešto kvalitetno. Dakle, ovako to izgleda. Dočeka nas displej. Prvo ćemo izvući jedan displej. Dakle, ovako izgleda displej. Veličina 6,25 inči. Ovdje vidite da se nalazi jedan suncobran. Dakle, ako bude previše sunca, imat ćemo bolji pregled, bolju vidljivost. Ovdje nam je došlo zalijepljeno nešto. Ovo su neki ključići ili šta bi moglo biti, vidjet ćemo. Dakle, tu su priključni kablovi. Osigurač, da ne pregori nešto. Aha, također dobijete i žičnati kontroler, odnosno, ajmo reći, daljinsko upravljanje preko žice, koje se također instalira na ručke motora. I onda ovdje imate 3 tipke, pozivi, imate vratiti se na početni ekran i ikona osvježavanja. Kasnije kad to sve spojimo vidjet ćemo koja tipka služi za šta. Dakle, ovi kablovi su već spojeni. Mislim da instalacija neće biti nešto posebno komplikovana. Također na displeju dolazi zaštitna folija koju sada nećemo skidati. Ovdje vidimo u kraju ekrana da je jedan senzor, možda za, pretpostavljam da je za prepoznavanje svjetlosti, odnosno dan, noć, da se interfejs, odnosno boja displeja promijeni ovisno od vremena u kojem se vozite. Ovdje na displeju vidimo da je već instaliran jedan dio nosača. Znači, vjerovatno je drugi dio već u paketu koji se samo stavi na ručke i samo se onda pričvrsti za ovu kuglu. Dobro, idemo dalje. Ovo iskreno ne znam šta je. Mislim da je nešto vezano za nosač. Još jedno kablo. Ovo kablo služi ukoliko želite da se spojite, odnosno da spojite navigaciju preko USB-a. Dakle, napojno kablo koje se stavi, koje se priključi. Znači, ovo odstranite i spojite ovo ovdje. I ako imate već priključak za USB, samo ga uštekate. Ovo vam omogućava da
Posle svake vožnje samo ištekate i navigaciju uzmete sa sobom. Odnosno, pogotovo ako negdje morate motor pustiti vani i niste baš sigurni u okolinu gdje se nalazite ili bojite se da vam neko ne ukrade, dakle samo ištekate iz USB-a i uzmete navigaciju sa sobom. Ovo je izuzetno dobra stvar, ovo mi se jako sviđa. Nastavci, ovo ćemo kasnije vidjeti prilikom instalacije, odnosno montiranja, kako izgleda i gdje šta ide. Dakle, tu imamo imbus, imamo šrafciger, imamo šarafe i dosta plastike. Ovo nam je kugla koja ide na ručke, dakle ovo se zašarafi na ručke i onda također dobijete ove dvije plastike koje su od jako kvalitetnog materijala, već se čuje po zvuku da su kvalitetne, skoro pa metalne. Dakle, ovo ide na ručke i onda jedna kugla dođe tu, druga kugla dođe tu i u sredini se stavi jedan imbus šaraf, sve spojuje se i to sve lijepo drži. Ključić za TPMS, dakle ovo su senzori koji idu na ventile prve i zadnje gume. Ovo mi je jako dobra stvar. Ako mi ima išta mrže u životu, a to je ići na benzinsku i provjeriti pritisak u gumama, koji by the way toplo savjetujem svima da redovno provjeravate. Znači imamo A front wheel i imamo B rear wheel, dakle za prvi kraj i za zadnji kraj, odnosno za prvu gumu i za zadnju gumu. Ovo ćemo vratiti nazad. Ovo je možda čak jedna od meni najzanimljivijih stvari koja dolazi uz ovu navigaciju. Dalje imamo tu jedan rezervni osigurač. Imamo puno šarafa i ponovo jedan mali imbus. I imamo CarPuRide manual za korištenje, upotrebu, instalaciju, priručnike na engleski jezik. Kao što vidite, jako lijepo je sve slikovno prikazano, tekstualno objašnjeno gdje šta ide, što govori da bez problema, ako znate čitati, možete sami sebi ovo spojiti. Dosta priče, dosta galame, idemo to polako spojiti na motor i da vidimo kako funkcionira, šta nam sve nudi i sa kakvim izazovima ćemo se susresti tokom instalacije ove multifunkcijske navigacije CarPuRide. Instalacija ove navigacije za sportski motor je dosta izazovno jer nemate u ovom kokpitu toliko prostora da birate gdje ćete i kako ćete. Ali evo ja sam našao na ručkama jedno mjesto gdje mislim da će ići, pa ćemo vidjeti. Jako je bitno da stavite u ovaj nosač gumice koje vam dođu, da ne oštetite prilikom pritezanja, da ne oštetite konstrukciju gdje pritežete nosač, to je da li su to ručke, da li nešto drugo. Dođu vam razne gumice koje stavite unutra. To su te gumice, dakle, stavite po mjeri koje vam odgovaraju za vaše ručke, odnosno debljinu koja odgovara vašim ručkama i to će vam zaštititi ručke. I evo nas.
navigacija je uspješno spojena. Ovako to izgleda. Moram priznati da je displej jako osjetljiv, svjetlost je jako lijepa. Sada ćemo spojiti sa telefonom. CarPlay. I evo, povezali smo navigaciju sa telefonom da vidimo dakle šta nam nudi ova navigacija. Automatski, kao što vidite, automatski čim povežete telefon, automatski vam poveže i uključi mape. Znači, to je klasična navigacija, idete tu, znate sve kako to ide, isto je koji na telefonu, znači ovdje imate jačinu zvuka, bez zvuka, zoomiranje, mape, gdje šta. Ovdje vam je jedan mali player za muziku. Dakle, ovdje imate iPlay. Ova aplikacija je koja je vezana na iPhone. Onda imate navigaciju klasičnu. Upotrebljava se isto kao na telefonu. Ovdje imate pojačat dodatne postavke, znači za mediju, za glasovne kontrole, klizači. Ovdje vam isto kaže pritisak prva i zadnja guma. Onda imamo tu telefon, zadnji poziv, znači možete direkt, ne morate vaditi telefon, možete direkt pozvati odavde iz komunikacije. Ajmo nazad. Znači imate tu muziku koja će se sad pustiti na telefonu. Također možete ovu navigaciju povezati sa vašom komunikacijom koju imate na kacigi. Dakle, ovo sve možete kontrolirati odavde preko ove navigacije kada povežete sa komunikacijom. Onda imamo tu SD kartica koja trenutno nije ubačena. Ovdje imamo sve informacije koje su vezane za nadmorsku visinu, pritisak u prednjim gumama, pritisak u zadnjim gumama, nagib koji nije trenutno kalibriran, kompas koji govori u kojem smjeru se vozimo. Ovdje imamo u kojoj mjernoj jedinici će nam govoriti pritisak u gumama. Ovdje imamo svjetlinu na ovom slajderu, štimamo svjetlinu displeja. Također imamo equalizer. Sa svojim postavkama. Onda imamo slajdere za glas, navigacije, glas, slajder za jačinu medija, znači sve što dolazi sa uređaja. Tu imamo postavke, dakle sistem, koje jezike imamo, resetovanje na tvorničke postavke, verzija interfejsa, da li vozimo po desnom ili po lijevom pasu. Dakle, ukoliko smo na desnom pasu, vozimo to. Ukoliko dolazite iz Velike Britanije ili Austrije, ovo isključite. Da li želite puniti nešto preko ovog uređaja, update, SOS, ovo je jako bitna stvar. Ovdje napišete broj za hitan slučaj. Ukoliko bi slučajno došlo do nesreće, senzori automatski prepoznaju da se desila motor nesreća i automatski se poziva ovaj broj, što je jako dobra stvar da imate uza se. Znači ovdje imate wallpaper, pozadina ekrana. Šta imamo još? Ovo što vidite su senzori za prvu i zadnju gumu koji mjere pritisak i koji se povežu automatski sa navigacijom, gdje vam u svakom trenutku govori pritisak koji imate u gumama.
na displeju ove navigacije. Sad ću instalirati zadnji. Ovaj senzor je za zadnji točak, to jest rear wheel. Samo se navrne na ventil. Također imamo ključ s kojim pritegnemo. I da vidimo da li je prepoznalo. Da vidimo da li je prepoznalo pritisak u zadnjoj gumi. Uparujemo zadnji senzor. I evo ga. Dakle, prepoznalo ga je i kaže da imamo pritisak u zadnjoj gumi 2,5 bara. Što je, ajmo reći, malo niže nego što bi trebalo. Sada ćemo isto tako instalirati i na prvi točak i zavrnemo senzor na prednji točak. Tako izgleda senzor na prvom točku. Idemo ga upariti. Evo ga, prvi točak ima 2,03 bara, a zadnji 2,54 bara pritiska. Dakle, ukoliko vam se sviđa ova navigacija i želite je kupiti, također možete ostvariti popust od 30% ako kupite preko našega promotivnog koda koji će se nalaziti u opisu videa i koji će biti pinovan u prvom komentaru. Cijena ovog proizvoda je oko 330 eura, ali uz promotivni kod Balance Point koji možete pronaći ovdje i koji možete vidjeti u opisu ovog videa, možete ostvariti popust od 30%. Dakle, smatram da ovaj uređaj jest za današnje standarde je malo više novca, ali toliko vam omogućava, toliko vam olakšava vaše putovanje. Dakle, sjedite na motor i vozite, automatski se poveže sa svim, sa vašim telefonom, da li je to Android, Apple. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala CarPoolRide što su mi omogućili da recenziram ovu navigaciju. Hvala vama što ste gledali ovaj video do kraja. Ostanite sigurno na cesti i vidimo se u sljedećem videu.